U velelepnoj sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu održana je tribina Francuska 7 na kojoj su predstavljena dela Maje Ilić-Timotijević, mlade, ali veoma produktivne književnice. Maja, koja je član Udruženja književnika Srbije, napisala je u naletu inspiracije i predstavila za svega nekoliko godina zbirku pripovedaka Pričam ti priču, pripovetke priče o Vedrenjaku 2015. zbirku pesama Spavaj dragi 2016. roman Samo je jednom najviše na svetu 2017. i zbirku pesama Tebi pišem 2018. godine. Urednik i voditelj čuvene tribine Francuska 7, književnik Miljurko Vukadinović, predstavio je Maju kao veoma specifičnu umetnicu koja se bavi pisanjem, a ujedno i slikarstvom, pa je ona autorka i likovne obrade knjiga koje piše. Upravo ta njena ljubav ka umetnosti čini da publika pred sobom ima autorsko delo ne samo kada je poezija u pitanju, već i likovna umetnost. I zato nije ni čudno što njena dela, ali i harizma njene ličnosti pleni i prenosi ono što nam je svima neophodno, posebno u ovo vreme tehnologija, a to je bezuslovna ljubav. Mila Mutavčić, književni kritičar i urednik časopisa Vitez, i Milica Milošević, član redakcije časopisa Vitez, obe nastavnice srpskog jezika, su sa puno ljubavi govorile o Maji koja je njihova koleginica, a sa stručnog aspekta opisale su jedan veoma značajan Majin roman. Roman Samo je jednom najviše na svetu prati sudbinu Nikole, Marije, Saše, Jovane, Lidije i Ane. Doživlje i osjećanja ovih junaka utkani su u samu strukturu romana. To se vidi na formalnom planu po tome što poglavlja romana nose naslove po imenima ovih likova. Česta forma pripovedanja koju srećemo jeste unutrašnji monolog. Pripovedač je depersonalizovan, te je tako roman približen klasicima svetske književnosti kao što je Gospođa Bovary Gustava Flaubera. Naglašene su osjećanja i specifični odnosi među likovima. Oni se menjaju i variraju tokom radnje romana. Vodeći svoje junake putem pročišćenja, preispitivanja i samospoznaju, Maja je ovim romanom iskomponovala odu ljubavi. Za Maju ljubav i sreća nisu uvek saputnice. Zaljubljeni nisu uvek srećni, ali ni ljubav nije uvek utkana u srca onih koje je preplavila zaljubljenost. Junaci nailaze na neočekivana prijateljstva, pokazujući nam da često prijateljstvo i razumevanje može da nas usreći i potpuno ispuni. Roman pokreće veoma važna pitanja na koja svaki čitalac potajno u sebi traži odgovor. Rane koje nastaju u nama, sitna nezadovoljstva, često nam kazuju mnogo o nama samima, a gotovo ništa o onome koje u nama pokrenuo buru osjećanja. Samo razmišljanje o tome vodi nas do sreće, a naše junake, Sašu i Mariju, do ispunjenja na izgled nemoguće ljubavi. Ugledajući se na Tolstoja, Maja stvara Anu, profesorku ruskog jezika, koja predstavlja pandana Ani Karenjinoj. Ona preokreće radnju romana. Anino shvatanje ljubavi, ogromno kao ruska duša, pokreće Mariju na promenu svog stanja nevoljene žene. Marija je zaslužila ljubav zato što je umela da voli. Samo jednom i to najviše na svetu. Roman se završava Aninom mišlju, ostaje nam samo ljubav, da volimo sve što nam je vreme donelo. Dela Maje Ilić-Timotijević govore o ljudima i njihovim sudbinama. Motivi su boljke savremenog čoveka, ophrvanog zahtevnim načinom života modernog doba. Usamljenost, sebičnost, nedostatak brige za druge, otuđenost, ali i potreba za pripadanjem, volja za životom i borba za opstanak. Ali svaku karakteriše ljubav u raznim oblicima. Svaku dobru knjigu čitaoci prihvate, zavole i poistovajte se sa njenim likovima, a Majina dela odišu ljubavlju i pozitivnim vibracijama koje uspešno prenosi čitaocima. Upravo zbog toga su Majine knjige toliko čitane i lepo su prihvaćene, jer ljubav pokreće svet. Odavno se bavim pisanjem, još od srednjoškolskih dana. Uvek sam nešto zapisivala i beležila, ne toliko zbog želje da to objavim, već sam osjećala potrebu da opišem ono što osjećam u duši. Na mene su uticali sveštenici koje sam sretala na putovanjima, od njih sam naučila šta je mir i spokoj i pokušala sam da dobrotu čoveka kroz knjigu stavim u razna iskušenja koja će uspeti da savlada. Priče su različite, nijedna nije tužna jer svaka ima zrno dobrote, kazala je Maja. Otkrila je i da će čitaoca obradovati uskoro sa novim delom, čiju temu još uvek drži u tajnosti. Dobrota, ljubav prema ljudima i želja da doprinese da svet bude bolji kroz umetnost i poruke koje šalje, ogleda se i u ličnosti same autorke Maje Ilić-Timotijević, koja je pozitivnom energijom plenila publiku u sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu.
Posle ove tribine, svi su otišli bogatiji sa porukom, da citiramo deo iz Majinog romana: "Ostaje nam samo ljubav, da volimo sve što nam je vreme donelo, o kojoj će dugo razmišljati."